Mama Minister wa Heritage sabo sabarangira n'abarangira Busoga mwena n'abambeda wena kuboine abataka mwena nsanga rukuba ni mu lwalero bwe bali ino kwida aye ngaka alikogera kasoke mbarage baana bange mu abana mwide Busoga ni mwaka tubane mikoro yo kulonda abana yogerera ya Busoga yo bulambuzi bitaka kaba mu mwana sono ni Busoga twali ni masi amwira ku ni Twali kabula amwira ku ni Bunanhumba amwira ku ni Tanda Falls aira ku coordinator okay Rano Parero tamwire baja isenda kurosu isenda bana isenda elia ana na itanu elia nanda Busoga ina zekisa ndi kwa mama kwa isenda no tubira amaze kwa olisabate amaze gakwa so bisukore nikira umurimo wo marketing isenda marketing obusira tusobera kujya gonda ayo natunda so kwa sima video mu nakugerera kukonya ina kampara ikora yaona mama ni cyo bana numba iriyo so bana ka kwatu bakobeire twidye bulambuzi abyaka gakuyeje bise twali ne bifasa kuna bitanu no muri Bishop Hannington no muri St Gonzaga no muri Rwazibondo no muri St Mulumba no muri Kaguru no muri Tanda Falls no muri Source of the Nile nebindi aito twaleka ngeri ebintu etagiremu no cyo rugendo runo no tandise phase yokubiri yo identifying tourist attraction zisigayireyo so isenda hill ni namba 36 mu Busoga Busira hill namba 37 yataira ko eda ko namba 38 era bwati namara ne Bunanhumba twida kongera kujya masaza agandi yona tubone video tubitumbule abantu abimane babyongerere arabuzi baide ekigendererwa okutumbula ebifo ebyo tuli kwenda abantu abimane munsi yona hano Kaguru twabongerera abantu abe Japan akwati kujya mu Uganda ndikujya Kaguru ngati cyo kale kiri muleta olumara ngatuke Kaguru gajya kugenda ndanga tulekera sente ngagule bibo ngatulekera sente ngagule swanga tulekera sente aiche ndikwenda mukole bwatu beisenda na tupena kani bebusira nawe ndona nayo taja tulikwetaga mukole domestic tourism bulongosa mayumba gaimwe ngo muntu asobola kupeleka kusasula sente yakusasa $500 yasula mu kisenge yasula mu nyumba yo omuntu abana na kuina wafuna $2 gadikwaga nayo wakati ekyo mukikole kulongose ebifu byaimwe abasobola kuzimba hotels muzimbe abantu banasulanga abasobola kola restaurant muzimbe restaurant abantu banasulanga so kyo nekigendererwa kyokutumbula obulambuzi ku byalo bino era nga akatukiro abakobye tabasinga aiditwirano yatutuma era yatutuma katungulisa amawulire yatusewo afanagata so tukwenda mwandire ensonga eyo kwenda okubira chairman waife Kabalisa ensonga eyokusanga ekyalo tukiwulire kansila nkakaisiza UC Council yakola okutegeka empapula bali kulinda kugrawere musira ya local government bakola ebyalo mwetaaga sobola okufuna emikeji eyongeramu nesente ezeyongeramu n'ensonga yokuba nti tubakwa bimala kyona tujja kituusa Ministry ya Health
nti ebintu emutu kuwanga ekyalo ekyo bitono ino lwa chairman omusibu. Perano kansila waife ayogere ku nsonga y'enanda banatandika okukwebuulira ku nsonga y'enanda okwa abantu b'enanda era mugemba okwama abakulembeze nga pulezidenti mwali tikusoga ligolatirex ekikoma ku nanda kikoma ku nsoga n'abakoma nti ebibali era biri musoga n'abuuza twali mu kabinet n'abuuza nti bwene bwene musose tugaba mu nanda nga tuba mu bibali ebikazo tibiri kutundibwa mwenda tujeera mpano bogere kuni mukene ate nga twali mu kabineti twabuuza minisita w'ebyenanda nani yako obuyinza okuwera mukene yakwati tyamuwera ayi tuse ano abantu wakati omena bamuwera kale lwebalasanga munana kabineti erikwiramu kyenasookeraku kubakuba nti bana ensonga y'omena terese kubanga tubula kuba abantu baife abemusoga so ekyokukindekere ensonga y'oluguudo lw'ebonda tuse Mayuge atubamba nti tuyena n'olwekyo nafuna teyo mwene aye atukiraku atabaireyo balikola aye nga atima tusinga kwetaaga kolas so ageyo nakiteyo kite fulani twenikikolera tumaze ebbanga tubyogeraku tiyaliwo disituliketi n'amalwaliro kaliro Mayuge luka nibuyende n'agandi so tuliza kwongera ku nsonga eyo tubone nti amalwaliro gatuweebwa mu byalo byaife kwenda kwebaza abalagiro bonabona abamusoga okubiza okuwerekera n'okubona ebintu bigitambula eno pilot project yetukoze olwaleero ey'Obunanhumba kano baine ekyokukola bafuneko experience olwaleero baine ekyokukola iza kweyongera mu maiso kale ano bana ndikwenda okola omusomo wa pulezidenti aidi tuli eno teatwidde okola mirimu n'olwekyo waliwo byantumire sebo waliwo pulezidenti byantumire okugemya okukola emirimu gya Bunanhumba enankani eriga enankani eyo fiti eyo akomera nti ndikuwe tiyo ya Bunanhumba yakola emirimu gya Bunanhumba tusobolere kwirwaniro okukola lwenigale kifulumune ya Bunanhumba nino okugemya enankani eno Bukalo basaba ni bannyo president agulire baba pikipiki yo kuyamba ku emirimu onole Bunanhumba omugabo kale mama omukaire awene simba mutabane oswengere aide